Ndabasujeho mwe mukurikiye Intego TV muri impande zose z'isi, muri mu Rwanda, mu ntara zose z'iki gihugu. Ndagusaba gukora subscribe kugira ukomeze ubane nanjye niba utarayikoze. Ndagusaba gusangiza abagenzi b'iki kiganiro cyuzuye amakuru yuje ubwenge. Uyu munsi tugiye kugaruka ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine imaze amezi 7 irimbanyije. Bigeze he? Vladimir Putin yavuze iki? Zelensky yavuze iki? Abasigaye bamaze gupfa ni bangahe? Iyi ntambara imaze kwangiza ibingana iki? Guma kuri Intego TV. Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya ihagarariwe na Sergei Shoigu yatangaje ko igisirikare cye cyafushije ingabo zigera ku 6,000 mu rugamba rurimbanyije muri Ukraine. Shoigu yabitangaje kuri uyu wa gatatu ushize. Yavuze ko imibare y'abasirikare ba Ukraine bapfiriye muri uru rugamba yikubye inshuro zirenga 10 iy'Abarusiya bapfuye, kuko ngo abasirikare ba Ukraine bapfuye ari 61,000 n'abantu 207. Ni ku nshuro ya mbere uhereye muri Werurwe uyu mwaka Uburusiya butangaje imibare y'abasirikare barwo bapfuye. Minisiteri y'Ingabo yatangaje ko muri Werurwe, ndavuga mu kwezi kwa gatatu, hari yamaze gupfa abasirikare 1351. Shoigu yavuze ko abasirikare babo bamaze gupfa bagera ku 5,937. Ku rundi ruhande ariko yishimiye inzego zishinzwe ubuvuzi mu gisirikare, avuga ko 90% by'abasirikare b'Uburusiya bakomerekeye mu mirwano babashije gusubira ku rugamba nyuma yo kuvurwa. Ati mbere igisirikare cya Ukraine cyari kigizwe n'ingabo ziri hagati y'201 n'ibihumbi kuva urugamba rwatangira bamaze guhomba bagera ku 100,000, barimo 61 n'abantu 207 bishwe, n'abandi 49,368 bakomeretse bihambaye. Uyu minisitiri yavuze ko muri iki gihe Ukraine yakoze ku ngabo zose kugira ngo zihagurukire kurwanya Uburusiya. Uburusiya bwavuze ko kandi abarwanyi bo muri za Repubulika ya Donetsk na Lugansk bamaze kwica abacanshuro barenga 2,000 bari kurwanira Ukraine. Nyuma y'uko minisitiri w'ingabo atangaje ibingibi, Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yashyize umukono ku itegeko rihamagarira abari mu cyiciro cy'inkeragutabara gusubira mu gisirikare ndetse bakajya ku rugamba iki gihugu gihanganyemo na Ukraine. Ubwo yatangazaga iki cyemezo kuri uyu wa gatatu tariki 21 Nzeri 2022, Perezida Vladimir Putin yavuze ko cyafashwe biturutse muri Minisiteri y'Ingabo. Yakomeje avuga ko ari icyemezo gikenewe cyane muri iki gihe Uburusiya buhanganye n'igisirikare cyose cy'uburengerazuba bw'isi mu rugamba rwo kurwana na Ukraine. Ati nyuma yo gutera intambwe iganisha ku kumvikana, Kiev yakomeje kwakira amabwiriza yazambije amasezerano y'ubwumvikane. Intwaro nyinshi zakomeje koherezwa muri Ukraine. Ubuyobozi bwa Kiev bwarushijeho gukoresha abacanshuro no gutoza abasirikare hagendewe ku mabwiriza ya NATO ku itegeko ryo mu burengerazuba bw'isi. Perezida Putin yavuze ko iki cyemezo kiri abantu bose bari mu cyiciro cy'inkeragutabara. Inkeragutabara n'abantu bakoze imyitozo ya gisirikare bose cyangwa abagihozemo ariko uyu munsi batakiri mu ngabo zigira uruhare mu rugamba rw'igihugu. Yavuze ko aba bantu nibamara guhurizwa hamwe bazongera bagahabwa imyitozo ndetse n'ibindi byose bigenerwa abasirikare b'iki gihugu bari ku rugamba. Kugeza ubu Uburusiya bufite inkeragutabara zirenga 2,000,000. Minisitiri w'umutekano muri iki gihugu Sergei Shoigu yavuze ko nibura iki cyemezo kireba abagera kuri 1% byaba bose. Ibintu bivuze ko inkeragutabara zirenga 300,000 zishobora gusubizwa ku rugamba rurimbanyije muri Ukraine. Kuva Perezida Putin yatangaza iki cyemezo, amahanga akomeje guhagurukira ku kinenga. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Ukraine, Bridget Blink, yavuze ko iki cyemezo cya Putin ari ikimenyetso cy'uko ingabo ze zacitse intege. Ati kongera guhamagaza inkeragutabara ngo zisubire ku rugamba ni icyemezo kikaba n'ikimenyetso cy'intege nkeya no gutsindwa k'Uburusiya. Amerika nizigera iha agaciro gahunda y'Uburusiya yo kwiyomekaho ibice bya Ukraine, kandi tuzakomeza gutera ingabo mu bitugu Ukraine tutitaye ku cyo bisaba cyose. Kugeza ubu urugamba rwo muri Ukraine rusa nk'urwahinduye isura, kuko ingabo z'iki gihugu zikomeje kwigarurira ibice byari byarafashwe n'ingabo z'Uburusiya biri mu butaka mungana kilometero 12,000 bwari bwarafashwe mu majyaruguru ya Kharkiv. Minisitiri w'Ingabo kandi yatangaje ko igisirikare cye kimaze gupfusha abarenga 6,000, gusa kemeza ko Ukraine imaze gupfusha abasirikare bakubye inshuro 10 abo Burusiya. Inzobere mu bya politike n'igisirikare Justin Donk
yabwiye BBC ko iki cyemezo cya Perezida Putin gishobora kutagira byinshi gihindura mu bushobozi bw'iki gihugu mu bijyanye n'igisirikare, kuko nibura bishobora gufata amezi 6 kugira ngo izi nkeragutabara zitozwe zisubire ku rugamba zemye. Yakomeje avuga ko ibi bitazoroha kuko n'abasirikare bagomba gutoza aba bantu aribo bari ku gitutu cy'urugamba mu mirongo y'umwanzi. Ikindi kizatuma icyemezo ngo kitagira icyo gihindura nuko abantu bazabinjijwe mu gisirikare bazaba basimbura bakomeretse n'abapfuye, aho kuba amaboko mashya igisirikare cy'Uburusiya kizaba cyungutse. Ku rundi ruhande kandi Uburusiya bwarekuye abasirikare 215 ba Ukraine bafatiwe ku rugamba, mu gihe Ukraine yo yarekuye abasirikare 55 hamwe n'umunyapolitiki ushyigikiye imikoranire na leta ya Moscow Viktor washinjwaga ubugambanyi. Kuri uyu wa kane Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko mu basirikare 115 barekuwe n'Uburusiya harimo 188 bafatiwe mu ruganda rw'ibyuma rwa Azovstal hamwe n'umujyi wa Mariupol by'umwihariko wafashwe n'Uburusiya. Harimo kandi n'abandi 108 barimo abarwanyi mu mutwe wa Azov, abapolisi, abashinzwe kurinda imipaka n'abakozi b'inzego z'iperereza muri Ukraine. Mu butumwa yanditse kuri Twitter, Zelensky yakomeje ati nk'uko biteganywa n'amasezerano twagiranye na Perezida Erdogan, abayobozi 5 bo muri Azov barekuwe. Bazaba bari ahantu hatuje muri Turukiya kugeza intambara irangiye. Bazaba bashobora kandi kubona n'imiryango yabo. Mu barekuwe n'Uburusiya kandi harimo abanyamahanga 10 bagizwe n'Abongereza 5, Abanyamerika 2, Umunyamaroc, Umunyaswede n'Umunyakroatia. Abongereza barekuwe harimo Aiden Aslin, John Harding na Sean Pinner, bafashwe barimo kurwana ku ruhande rw'ingabo za Ukraine. Imyirondoro y'abandi babiri yo ntabwo izwi. Zelensky yakomeje ati bose barasubira iwabo ku bufatanye bwa Arabia Saudite. Ndashimira buri wese wabigizemo uruhare. Izi mfungwa zihererekanyijwe mu gihe intambara ikomeje gushyamiranya ibihugu byombi, ndetse hari ubwo bakishobora gufata indi ntera ikamara igihe kirekire kurusha ikimaze. Ni nyuma y'uko kuri uyu wa gatatu Perezida Vladimir Putin yatangaje ko igisirikare cye kigiye kongerwa imbaraga, asaba ko abasirikare batakiri mu kazi bahamagazwa ku buryo bashobora kwiyongera abasaga 300 bari mu cyiciro cy'inkeragutabara, ndavuga abatakiri ku rugamba. Sibyo gusa kandi uko Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yabwiye inteko rusange y'umuryango w'abibumbye yateranye ku nshuro 77 iteraniye muri Amerika ko Uburusiya bugomba guhabwa igihano gikwiye kubera gutera igihugu cye. Mu butumwa bwa video bwari bwafashwe amashombere ko butangazwa, Zelensky yasabye ko hashyirwaho urukiko rwihariye ku ntambara yo muri Ukraine. Yanasobanuye ingingo ku yindi ibyo avuga ko ari ibyaha byo mu ntambara byakozwe n'Uburusiya. Yanatangaje icyo yita ihinamvugo cyangwa uburyo amahoro yagerwaho burimo kongera ubufasha bwa gisirikare no guhana Uburusiya ku rwego rw'isi. Ijambo rye hari benshi bari hagurukiye mu nteko ya ONU mu rwego rwo kuriha icyubahiro. Mu magambo yo mu ntangiriro, Zelensky yashinje Uburusiya guteza umuhengeri, ndavuga imidugararo mu bucyane mu gihugu, ndetse batangiza intambara itemewe n'amategeko. Zelensky yavuze iryo jambo rye kuwa gatatu ari nawo munsi Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yahamagaje inkeragutabara abasirikare bari barasezerewe mu kazi bagera ku 300 ngo bazatabara Uburusiya mu ntambara yatangije muri Ukraine. Icyemezo cya Putin cyatumye hahita habaho imyigaragambyo idakunze kuba mu mihanda yo mu Burusiya, imaze gufungirwamo abarenga 1000 batandukanye b'Abarusiya bari kwamagana ino ntambara bavuga ko ari iya Putin atari y'Abarusiya. Zelensky yavuze ko iki cyemezo cyagaragaje ko umwanzi atari ukwizerwa ku bijyanye n'ibiganiro by'amahoro. Yamaganye gahunda iherutse gutangazwa n'Uburusiya mu turere bwigaruriye muri Ukraine yo gukoresha amatora ya kamaramaka ikizwi nka referendum yo kuba twakinjira mu butaka bw'Uburusiya. Kuwa kabiri iyo gahunda y'Uburusiya yamaganywe n'abategetsi bo mu burengerazuba bw'isi, ndavuga Uburayi na Amerika. Muri iyi nteko rusange ya ONU, Zelensky yavuze ko gushyiraho urukiko rwihariye byafasha mu kuryoza Uburusiya kwiba ubutaka bwa Ukraine no kwica abantu babarirwa mu bihumbi. Perezida Zelensky kandi yavuze ko baherutse gutahura imva cyashya 445 zatahuwe mu mujyi wa Izium uri mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Ukraine, umujyi wari waregaruwe n'Uburusiya. Zelensky yavuze ko mu buryo burambuye ku birego by'ibyaha byo mu ntambara muri uyu mujyi harimo n'icyaha cyo mu ntambara cyakorewe umugabo bivuga ko yashahuwe. Gushahurwa bivuga gukurwaho ubugabo arangije aranicwa. Yabajije ati
kuki igisirikare cy'Uburusiya cyatwawe cyane no gushahura. Zelensky yavuze ko gushyiraho urukiko rwihariye byafasha mu kuryoza Uburusiya kwiba ubutaka bwa Ukraine no kwica abaturage babarirwa mu bihumbi. Ijambo igihano ryagarutse inshuro 15 mu ijambo rya Zelensky, ndetse ni ikintu cya mbere mu bintu bitanu nakuka yavuze ko ari ngombwa kugira ngo amahoro agerweho. Yavuze ko Uburusiya bugomba kwirengera ingaruka z'ubushotoranyi bwabyo binyuze mu kongera ibihano bwafatiwe, ndetse na ONU ikabwambura inshingano ikomeye bufite nk'umunyamuryango uhoraho mu kanama k'umutekano. Yanasabye ko ubuzima bw'abaturage ba Ukraine burindwa, anasaba ko imipaka y'iki gihugu yemewe ku rwego mpuzamahanga yubaho. Ku kintu cya kane n'icya gatanu nakuka yasabye ko Ukraine igira ibindi bishya yizezwa mu rwego rw'umutekano, anasaba ko isi ishyira hamwe mu kwamagana ubushotoranyi bwa gisirikare bw'Uburusiya n'inteko rusange itaritabiriwe na Perezida Vladimir Putin. Nyuma yaho kuri uwo munsi no kuwa gatatu, umukuru w'ububanyi n'amahanga mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi ONU Joseph Borrell yavuze ko ibihugu byo muri European Union, ndavuga umuryango wunze ubumwe w'Uburayi, byemeje gufatira ibindi bihano igihugu cy'Uburusiya kiyobowe na Vladimir Putin watangije intambara mu kwezi kwa kabiri muri Ukraine. Borrell yabwiye abanyamakuru ko ibindi bihano bizibasira Uburusiya bamwe ndetse n'inzego z'ubukungu z'icyo gihugu. Zelensky muri iyo video uri kwambaye umupira w'amaboko magufi n'ibara ry'icyatsi kibisi akunze kuba yambaye kenshi, yashimiye ibihugu 101 byo muri ONU byatoye bimwemerera ko ageze ijambo ku nteko rusange mu buryo bwa video aho kugira ngo ahaze ubwe. Yanenze ibihugu 7 birimo n'Uburusiya byatoye bimwangira kuvuga ijambo mu buryo bwa video, anenga ibihugu bikomeje kutagaragaza uruhande biriho muri iyi ntambara. Nubwo Zelensky yumvikanishije ko Uburusiya atari bwo kwizerwa mu biganiro, ku gatatu ibi bihugu byombi byahanye imfungo zo mu ntambara. Abarwanyi 115 basubijwe ku ruhande rwa Ukraine barimo n'abanyamahanga 10. Ni mu gihe kandi Uburusiya bwakiriye abasirikare 55 babwo hamwe n'umunyapolitiki w'umunya Ukraine ushyigikiye Uburusiya Viktor urega ubugambanyi muri Ukraine. Iyi yari Intego TV.